Kajing pentip syapang kajing mane sakramen keba arkau saw kentang. Katkum kapang bala kadew haneng kajwa diocese lembaga Faith Formation Commission kasngab haban pentip syapi bakan sapelong ya kajing mane sakramen keba arkau saw kentang. Haga arkau way bat arkau atrik maj arhajar arkau riu hasaman lang pastoral center lombi sentu juai. Kajing kemujung kene kajing mane sakramen kalong banduai kerpang na kabenta kipat riungat hau news nem jongki banda kabenta kajing suk ha berthai ansadon ro kiling do ban sngap pla na kabenta gitu bakwa ban pla kumta la kerpat yapi ban yeshim bentalang ha kane kajing mane sakramen bat kham tam e ha gitu ki kinta bala ai ha ka parish ni ki kunhun ni ka seng jongpi Haga arpa wetrik benai maj arhajar arpun riung. Kapon haduk handai beji haduk shipeu beji AM ke Jalapet parish. Shipeu haduk khatway AM Kiang parish. Khatway haduk khat ar mensngi ki head catechist Juai diocese. Khat ar haduk shibeji PM Lal Lokadong parish. Shibeji haduk RJ PM Lom Shnong parish. RBG haduk Live JPM Namdong Parish, Live G haduk Sab JPM Barto Parish, Sab G haduk San JPM Sasnyang Parish, San G haduk Ndriu G Sutenga Parish, Ndriu G haduk Nyab JPM Amlarem Parish, Nyab G haduk Prab JPM Larembai Parish, Prab G haduk Khandab JPM Yongshiviyat Parish, Kendai beji haduk Shipeu beji PM Mo Kendeng Parish, Shipeu beji haduk Khatway beji PM Klik Riat Parish. Khatway beji haduk Khat Ar beji PM Mo Ksiang Parish. Haka arpa atrik bunai maj arhajar arpon riu. Khat Ar beji haduk Shibeji Shiteng Senya JDCCRS. Shibeji haduk Ar beji AM JDCYM. RBG haduk Live AM Juai Parish, Live haduk Sab AM Mulong Parish, Sab haduk San AM Nongba Parish, San haduk Ndriu AM Minsengat Parish, Ndriu haduk Nyab AM Senjuk Senggang Ba Juai Diocese, Nyab haduk Prab AM Senjuk Manbay Juai Diocese, Prab haduk Khandai AM KBP Diocesan Team Khandai Menstep Kamas Bakun Kijing Ptha Ki Parish ne ki Kenhun ne ki Seng ki Nyalam Duai Jingluai ne Jing Puson ha ki tu ki Kinta bala ai haki Ladadon ki Bakwa Banduai Bon Kintaro Phila Banduai Tang ba Phin Yalam Tang ha ki tu ki Kinta bala ai hapi Kinong yesim benta ki haban penbiang hi la kecung kecing bam kecing di. Kidon ki jakathia anak benta ki bakwa ban samit tangba ki haban wanra hi la kecung ki jangkup jingthia. Kublai shibun ba pentip shapi Father Manbha Pakem.